Wah. Yo, oke. Muatan besi, guys. Yo. Wih, keren. Ah, nyengklak. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali guys dengan channel YouTube Simata Lintas. Terpantau satu unit truk PAW milik PT Siba Surya. Yo, oke. Terpal hijau. Disusul lagi guys, satu unit muatan besi guys. Muatannya lumayan guys. Mitsubishi Oren. PAW guys. Siba Surya. PAW. Keren guys. Ah, nyengklak. Aduh. Raja jalanan guys. Keren. Tir. Yuk. Wih, keren. Dua unit guys, baru semua.